0785102102 egotageta abantu batano bokonya welcome omugenyi oyo mbata se studio nyoranga to kurasi chingwane echi isato igura mangana mayengo chara sinjere yo wekiranu baadaye ninchi gokwanira abanyamwaka bayikirenka moba stand by kabisa mbatebi nkimugwendera tabakora komuri kabu moto tokani. Hello Agnes Job 1GB. Asante sana Radio Vinalo. Yes. Ndake mbara oromo interactive na barabo. Yamono Lewis Woke. Azoko ngarikania se studio ino. Funa radio. Nje samali tanguru kwa James Chuma. Go colleagues na NHIF Gizi branch. Na rawire keka for the last 8 years. Akotekas na bantu wetu. Andengorangia abantu baitu bakokerete kazi ya NHIF asenzema ya gusi. Ibo bali abatotekerete mwali baniwe namange tukuchukwana sisi kulia leo. Okay. Karibu sana Mobisa James Juma. Turara kuona mangana iguru ya NHIF wiga abantu abanga sana bategete kwerikia ne kyombe ka NHIF. Baroro ata mabuli mangi sana iguru ya NHIF. Adakora chi kwerobiria kobairiria. Litangani kigima. Turara manyanga njera kyumuntu okonyara kwerikia kwa munya kyombe we kyombe kyo bweni ya NHIF. Okay. Chinchera ne chinyinge chukwe register se NHIF. Na boko cha service ya NHIF wacha tuwa kwa form. Waicholia marietao ne namba ya wekebane namba ya simu. Wose na boko erika okwerika wetera se simi ese system tokora ka US SSD eye okutumia enamba nero okutumia *155# *155#. Yes. Inere nice asabantu bali kuri town tugoja all the way paka office yetu na boko register kurwa se simi yao ayebwe komonyene ekogera okogera kerwa bekire nambi na kotebia okubata yakoletera down there is a system ekoleta yakupolia maswali utakite kurecha utakite wakana wose utakite wakana mne penalty. Okay. Kurwa bona ya kugaidi ngio bwenda wakara utirimboka nabo nando koja ase Huduma Center we register oro. Okay. Iko bisi ase Huduma Center kusese simu ko register une member ya NHIF. Okay. Yes. Togo chakra nesimi ekaro kumata *155# kwa beko okay. Kwa niere chibesa. Ateriko kanweza. Okweregister is free. Okay. Okweregister is free. Ebolo bilo yuko se process yungo na chere bese. Bona se abantu ba Safaricom because we are connected na abantu ba Safaricom. Kuna jabali isiringi 10. Okay. Era kwa code process hii. Okay. Na kana ko genda kweli kensemo ya Huduma Center. Ngio takete ko boli. Again tutakete ko boli ya kana kwa register Huduma Center. Ne a copy yake bande kiao. Okay. As a member. Onye kubwatu musubati. Register mumino. Okay. Ne copy yake bande kiaye. Karentu akatakiri kwa reta ne chibicha. Chiao passport size. Kwa reta yao eyo mongina na sabana okorete birth certificate copies ne chokoleta kwa babeka ni tukutambua abana. Okay. Kere kwa rete interviews umobisa naro okopoke binti.
kera pokeiro ubeka se system ekere details ya ojara kana Jones. Okay. For example, I'm a member. Yes. My sister tali a member. Lakini tali yange ndagete ko register. Okay. Mo register. Ndaba ko register. Okay. Ndaba ko register kutumia sesi migosenya ko bwate chi copy chi copy che kebande kiaye na nebicha. Iko ga obiara bitakiri. Ebiara mpada. Okay. Ebiara kene ko regende ko ke ebiara. Okay. Yes. Njira kyumuntu ndako cho benefit bono korwa se NHIF yani nga omuntu bono nerikiri nabeire omunyakyombe ase kyombe kyobone ke NHIF obuyamburo byo boboro ekere ko registre une member nturi gutigera abo nabono ko bere member yetu. Okay. Ngotaka tori wa kana chibesa siringi 500 kuri muti. Okay. Ekero go chaka umuntu omugeni kibo kwenda wakana siringi 1500. Kero wakani chibesa ichi iko kuganye metinye bere ekadi ya chaka ya majo chaka ko legas. Okay. Tikangira na magasi fontara kera soko register biometric. Ndiro konyoro bwate abana no mali tukutaka abana bwate bake miaka 18. Lakini serikali jajete kaigora paka miaka 21. Uko banere anto kumutuko mudumia na bantu ba NHIF. Iko biro mwana unakotegemete. Ndiro konyoro bwate umwana ole maliti. Muntu ole maliti era ndo bwate kyango kya miaka mpaka ngakiki. Kuna chini insurance chindi. Ai nabatoko banda kumudumia karense yawo. Uno mwana omulemavu. Tocha se kundi kwa bolia. Ase yani obuyaboro rase konyo kere kwa reje sune member ya NHIF. Bone kere kwa reje member ya NHIF. Na boko nyara konyora matibabu asinya kitari chito cha kusiyaga. Okay. Ose chire no nyene outside the county. Sana kutakatore kero kogenda samungana matibabu yo kogenda wa hudumia ndiko kogenda ka ayi to ka outpatient patient services na bakonyora ase nyagitari elio chorete nyagitari ko chore eyemo asoko kogenda kwa waliwa ase metinyi 3 onye tengo ko kya ase metinyi 3 na boko rworo na ndo change ogenda nyagitari nga nyagitari ko ate posongo ngachiri chinyinge chiri side ya 200 na chionsi pinchi registered na NHIF and we recognize them. Omuteja na bako chori nyagitari erange na asuri asa matibabu ya isiko. Lakini nyene elia soko genda kurara maybe obwere bwako engeire. Abo nto go denga ogende elia chore deoka na bako genda nyagitari ende once no hani nyagitari chiri chinene ase Kenya na bako genda utumi woro. Okay. Ewa. Ngobone to benefit kurwa se kyombe kya NHIF. Ase kyombe kya NHIF no muntu register mune member mo principal NHIF ni abana mongi noye abana baye once they are out to benefit ase shilingi jiri 500 basi muri bantu bali kagwende kweli kadi ya mtu kutaka ni principal member espace na yam. Okay. Musomo kana yomo na bana arafu na bana bali yakwa sisi abantu watano osista. Okay, ngaso musacho bwa tabakungu sempata bado bere kama yako balika kando lakini asa abana barabu ekogera dire do certificate dire do mo kaka ngorle kana diro na bako balika se kadi no bono ya bastano kurulia baisilamu nyumba wa mbana swati no mbane lakini abana bali bonse na bakubekwa ase kadi yo mugake. Okay. Na kimuntu kana konyora benefits cha NHIF. Benefits cha NHIF oko nyora se nyagitari cheito chirito to bwate contract na chirocho. Okay. Na te basa mangana outpatient na both inpatient. Na bintombire konyora kuna bondo muntabwate oburero wenyiko. Na barabu na bokuru ali wakse enyagitari elia bachwarate wose ende yonse elie korwa e service yo koru ogosibi chenyego. Okay. Onyenkansa nero na boko nyagitari ende yonse. Ne bintu mbiro mwana tokoro ka radiology opimwa x-ray ultrasound CT scan MRI. Eji chiro chino boko nyagitari ende yonse elie ko ena because yeto kana ne package. Asenge jwa kwa ndiko ya CT scan.
mururi naroro actually garate mbosana aboneta kwa city scan karache city scan iyo wakati wangu kora application NHIF magana tumuse ku Nairobi alafu lichi buli manya kocha ose kiweka ndio usingere gwikana moto yonyora na accident ya nyora tigarali maututi amanyingaro gongo kanyora ngabona kwa tejete kwa buya gwikari ko somo boko na inde ngakimo chama kwa magana kama Swahili elio ase katiba ya Kenya Moroiro ndegwensi anyora soka asomuka iyi emergency under emergency eitari ngarasema they can request you to Nairobi approve ama under emergency then the rest can just address okay evitari agenda the normal process akonjeno mwenye kumaliza that is like another patient then after recovery and to go what the other things formalize okay ego tugenda tukakubulika mobsa Juma nataka kumanya ngaki gosenga ejero umuntu ataka kuchora yoro ya outpatient ingiata keire asoko kuchora nyakitari yao ya outpatient ngikana yoro umuntu ataka kuchora amagana outpatient facility yo kuchora egero kendi nyakitari eria otake tukuchikurwariwa samagana outpatient neya karata kuchora atokuchora baada ya miezi mitatu. Okay. Unabona kuchakira January ngo abantu kwenda kuchora ya engaki ya January February March mitinye tatu. Nikisa su kwarenge nyakitari eri enkoro maybe otake to change turanyara matibabu buya sio lazima beroro na buko change ogenda seye. Okay. Na hande ndiro konyora nyakitari chiko na services chingia okonyora tugwende neti konya kobera ria squaring na bogo change igo ndoko beko bera ngabo na gwachora bero permanent na bogo change kare kwa rosiri ne nyagitari. Okay, yeah, the same process area star 155 hash ne roko genda ira akoletera choice of facility registration and all that kokana nyino ko chori nyagitari aya chora then from there yako guideline wachore principal member ko kora wa submit then ko na back spouse nero wa pia ka detail chae wachora nyagitari yotariko na bya koletera nyagitari kuna kwa bigo se principal ko kendo le yako bonika nyagitari county Kisii county kwa maana kubeka nyagitari tudochora onye Kisii okobeka endo kutaya K yako letera nyagitari chiranda K wono kura una bochora chi eriyo takete. Yes, igo asinjagitari chose pe both public na private mora babwatani. Oh yes, private public na mission ya categories ya. Okay, ichibono kuna bono kat serikali public ichikoto kujibeta na contract A. Okay, Arafu chirichia ya private chiranda contract B. Na ndenchiro chiranda contract C chirichiko ogwa to wakanira na ya wakana. Okay, that's the contract C. It is a co-payment. Okay, igo nyagitari njiro ri miense ya Kenya tatawatebanga mutari babwata ndabara bukosenga mutari bakoragasa ndabara bwamo. No chance ko gato jirchira chesira na into mate no bagocha kare bari kwesenga mutake ko dumia batecha baino twacha tubalikia twalikana na contract. Okay, ndabachaka dumia abantu baito. Okay, ngaki umuntu bwakanira NHIF agero nyara konyara ubuyobo. Okay, konyora tore system neso gwate kare kare kwa kanye kwa gocha na cash kwa leta baka obisi cash nero ya receive chiba zile vekase system kwa rekano lakini tuka change kwa janga talibonzo bako ikirana na ndije echira ni chara kwa change in the office tukachaka wakana na M-Pesa. Okay, kero wakana na M-Pesa awe wanero achiteka change the other day nyotuaga kwa kugenda lipa na M-Pesa kwa genda se pay bill pay bill yako the pay bill number. Pay bill number tuaga kanire 200,222. Okay, Lakini kono yaje teka change. Bono kwenda pay bill kwa maana kubeka the pay bill number bono yegere NHIF M. NHIF M dash kwa maana yoko no yegere
what I can call it. Okay. 2 chiri sana mo. 2 3 and 2 chiri 6. Yeah, chiri 6. Okay. 2 kera 2 mpaka 6. Mpaka 6, yes. Okay. Kwa bekire namba ye. Omuna kwa ndeye account. Account yako bori bono. As account kichiko genda kwa beka NHIF M for member. Dash ID number yao. NHIF M dash number ya kibanda 1 2 3 4 5 7 8. Nali kwa kwenda na ulipa na M-Pesa na kwa pin and all that which is okay. Yes. Kwa maana kana wakani. And the wakani for the message that man has been sent successfully to NHIF. Tibaza si kwa chitumire mbuya. Yes. No that uchitumeka na ande senge nyongonya kwa nyagitari. No chitumeke. Na natebekera ko register litangani kuganyore metinyebere. Ekadi manya kumachwa. Okay. Tokanyara uchitumia immediately. Okay. Yes. Abumbuya. Sasa nari ndayitombwate. Waro kwa uzi chwa sumu buko. 500. Okay. Wakanire. Nari kwa bere ko wakana kero mutinyi. Wakanire osine myaka 3. Ngonya kwa nyagitari. Watwara rumuchano mungao otari buruire. Otayete besa. Ndote kangana chaifu yini ngenga unebeki. Noga ndochirusi pesa siri nechiao. Yeah, jiriba no kucha jirene chaifu. Yechi amangana chiko chokora na mangana yo buruire kuoka. Tukonyara kwa jiriba sokora gasi ngabono ngirane chibasiane. Usina ngana wakane fees. Okay. Yeah, njiri kwera na kucha chirabu ichiko shukurikia magana yo buruire. Okay. Abantu barororo konyoro montaro moruire ryo karioka. Kose mosaje urwara. Next time mukungu urwara. Umwana urwara NHIF ilianya gutumeka. Chibesi ni wikachiri cha drain, wikachiri cha hera kurumari. Ntubule NHIF. Emission yaito no mpari ba buate abakonya barabari kwenya. Okay. Ntogo denga bono wa ikireke wangu gete utaliko utanyare ko konya baba ito. Chibesa chonsi pia kerto kusangereria. Mandate ito nene no konya ori orwarire. Na bakonya umuntu narogocha arabere no nyine nyagitari fora mutinyu mugima kulingana na uzito wa ugonjwa wake. Ndiko umuntu enga bono wakana shilingi 500 jao jarire kya wama wono mentange jirocha. No, you continue getting the service and we pay the entire bill. Okay. Yes. Ndiko tinga limiting wa kore wa exhaust kwende yao. Ekero wa exhaust kwende yao account yao. Ebintu mbire bikocha bia chaime. Okay. Mnabono iga na bora nyore mnabono chika muntu kwate cancer. Cancer ne kwate limit. Okay. Na bako enda basic services. Kero jiri basic services. Iwa kupenda G-Session 20. Haya, ekero kwenda complex, ukenda G-Session sana. Onye ukita G-Session yechi na litoko tenga wa kodi limit yao. Okay. Asalamu. Lakini kuna bono leno. Usibiche nyiko. That is continuous. We have no limit. Okay. Yes. Muntu bereka wakana kwanya kunya wakana lakini mitinyi yari gosene beretanya wakana. Otwari uruire gosendero halafu wakanire. Inete garaka active gosigere na active bado. Na wako ba inactive lakini njira nero wako ya activate. Okay. Ekera bere yakore mitinyi bere tato goso less than 1 year. Umuntu ngocha wakana late payments. Wakana late payments na ndo mwakania penalty. Yerenga. Penalty to wakani shilingi 50. Okay. To wakani 250 but tukachibachenje tukachipunguza mpaka shilingi 50. Okay. Ngwako na iguru ya biometric registration. Yes. Ono gere ukwane mo ngoro gari nkanyare ku understand. Ngikwamini kero kwateba biometric registration. Biometric tuanyora tenga Waitera mna tuwa energy services gocha. Obakora mbwa chake tukabobonge bantu kutumye chikari cha bantu bande. Tukateba no goikato connect nyagitari chitu with our system. Sachi date kwagenda kwabeke kiara. Bono ekiare ke muntu nande yorache abeke yesoe. Wana ko beke ge kwanga. Dirio ko register mara ya kwanza wakorire ko ira tole fingerprint chao. There's a fingerprint reader machine. Nero kwenda kwa beke kwa ruswe biara bia obvious. Bia tikare na wa system. Wona ina bigo tamba eko gara fingerprint njiri kuweka na neche jirani ya gose ya brother and sister. Jicha ona chechi joka.
echina chitu ko bwatia ndiro anyora gose kwebire kadi yao kwebire kebanda lakini akero ko beka fingerprint it brings you at it and they pop up you in the system. Okay. Yes. Ego cha yo Kenya. Yes. Ngaki moto kunyara we access. Wona kera kwa register maybe through Huduma Center through NHIF offices. Wono ko genda nyagitari na wakwenda wono mashika mashini ngari babwate eso ko genda kerto get services. Yes. No ko kwenda bakwa kwa beke kiara kera kwa beke kiara yara the details chao chons. Okay. Then from there wono nyene umongino gwarete wono mongina wachaka what services ko onyora na beke kiara kiara. Na aba ko beke biara abana mparo konyara bona abana bake less than 7 years. Wochanza konyara biara mbira baboronge mbira konga. Abuntu ri ko babekera biometric. Abwe tukutumia bintu ka OTP. Okay. OTP okutumia enamba ye sim. Bako beke namba ye sim yakolete namba kedere unique. Namba unique ona bakutumia ku admit na ku discharge. Okay. Alibara miaka nana kuja chini. Okay. Mwaje mutagereri otagerera radio vuna wana utubenzera FM chenga kibune chiga. Igotore no mwabiso kwa James Juma kwa seke mekya NHIF branch ya Kisii tugenderete gukwana mangana wego mwaje mutagereri gure NHIF inchiro kunyara kwerikia nenjereke kya magano mwaje mutagereri okunyara kwagendereria sinjira ya bene sinjira yo kwenekyanga afya yao yabeire eyengenjo banyanga lero binari kurike nekyo mkene chefu mwaje mutagereri nenjira yo kubasaganya chinga kwanya ruborwire gwasinga kya mateo ya ruborwire nyare okonya kase njirengiya otatakiri kunya konye mburi go sengombe go sengoko ebintu bibiri tune chinga kyo mwanje mutagereri ndobetse ko genderera kubi igere go sikubi igerera bigendera ko lemere mo lero byatu nyare kurike nekyo mkene chefu mwanje mutagereri nenjire yo kwene kya amangano simbiali from group ingine tena ni Junior Medical Fund. Na sisi nimeona mama Junior kukipanda saa hii akiuza matunda. Hata ndio bora. Ni aje wase? Uko fiti? Hata tulikuwa tunaulizana aje. History yako WhatsApp ni aje? Bado unajua mama na expect mtu huyu. Alafu unajua kujipanga mapema ndio best. Nipigeni views. Wewe wacha. Kuchanga budako akiwa msiki. Sasa tena ni wife. Hapo utajipanga jo. Yes man. Lakini si nyinyi watu wangu. Tuna mwamko mpya wa afya bora. Je, wajua NHIF? asine gotagete konyora obokoreri buya bwekembe kene NHIF tobesa ko bosa gotegerera umuroberi tugendererete no mobisokuru kwa James Juma bwekembe kene NHIF urosagi harwa Kisii mwanje motegereri tunale kumanya mange sana unatogendererete bora mambia maswali ya mange kwa ndekianga yote yanakuwa sawa yote yanakuwa sambamba. Okay. Mr. Juma. Yes. Liswali mbwatega next goboliga omosacha nyare kurike nekyo mekya NHIF onyomero mukae rero mubikira sekyo mekyo mukae bwatrendi anyora bana chibarongo gose mpatato mekya kora beka bana base kyombe kya NHIF na baro baba bwatani. Asante bwoge. Abana yo nyora bana chibarongo kinekewe kenne sana cross nyosai. Ekero mwana igwirwe konyorore birth notification. Bono abana jisale. Abana bajisale naba koleta birth notification ya service yetu. Tobeka abana abo access system. Nabo tokubalikia. Na ende nabo ko benefits kuna kulingana na banyobo. Omo ko benefit ko omwana ako cha ko benefits from day one. Yes. Ndori ko muganyinga tigara ho manene amaje ucha ko beko system nabako akonyo ikulingana muna igorwa igo abana bake na intu ne NHIF nabo to gotaka bare tu asetore tema bona butu kwashukira bose igore banga no mosacho onyomire mbone ganyoma
nere biga konyora se kembe kia NHIF bado na bakunyara kulikia mukaye kera kwa nyomire konyora nte kwerigete usana gukocha kigima tanya kwerichi kwa kwelika litangani ochene ID copy yao ni ID copy y'omukungu tukobeke ekero montere cheste litangani tachi kobeka mukungu tugotakekera gochocha na marriage certificate was a affidavit from the magistrate was a commission of courts ina tukotambanga actually marriage yawe serious tumone kobeka system kwenye binte mbiyo ndori kumobeka kwa urahisi umwabisa yes sir ebeze mbura ni jengoro besa ne yaona yokorwa nje na kolega asi ananye bika ya ndene NHIF yes wale ni moise ko minto karwara ngiye tambo konyera ngiye kora muri mitetinga kebe no mwana omugaka mamu mwabo tatu mwabo okay ngiye wese yane ta konyera senataka esa runangana buranye rushimo bukondu ucio kulingana ne act yetu etogota ko muntu ko register member principal member nande act ya banwa ya teba menye ko as a principal menye ko what spouse na bako mo register na bana lakini aba bantu ko jamu spati omino mumbro mino bara wenda ko register cause na abo mbagwenda ko tenenera kivya iko kadi ya mo ko tunia ego tutia bantu monto tu ne familia okay lakini not extended family okay it's just a nuclear family okay yes omusacha naba asekave naba utwara abaswatu na nyamba totoro as a system yetu eko wancho yo mobile it's only one wife awande kingo baira abantu ko register kivya separate and self-employed okay yes lakini abana babangina barabo nabo ko babe kanse yao to what shida yes abana babangina nabo ko be kanse yao asingi ndi tiri wapia na bako bera abuna bao nakina kwa mfano ulikuwa Muislam watabangina babere batatu bane ko sabatana abana babonsi pi mugake kera ko register bune member na batuku bahudumia abana babaye lakini umongina no yomo kulingana system yetu okay waro na minto maitengeza kubeka twense ya motor 16 amara na baiseke sinjo musaba ata kungo batatu yes 16 go twense pina bago tobeka sekadi yae senda kwate aba yes aba na bana badia kwate ko eto 16 kulingana katiba yetu na bako beka bana ase account yao okay lakini rende ekadi yae na bego konya kiru muntu asa abana baye senda bana baye abana baye boro mongere abangina mongina no yomo okay lakini abana bonse pina bako kwa sekadi ngwakane wakwande kuje principal member tumanye kuje principal member ne dependent tumanye tabauti principal member ne ridi ne dependent ne ridi principal member no ria werikire no mwenye ne card okay wena no mwenye ne card aba bande bako chance yale na bako kujidependa yani wanamtegemea hao wanategemea kwa hiyo kadi matibabu ya yote yale watapata okay principal member kwa nini utwara miaka irenga because abana ngo beka bara abana baba principal member principal member wachaka kurwa 18 unako bateke bande you can qualify to register as a member okay. NHIF wana ko tendo bwa tenga age limit nga bana paka miaka gete ujiabu mpaka kanya sara korangeli ndo bwa apa limit na insurance nga kwa ngiri miaka 55 or 60 wana mbata gete ko register nyaba ko register biki premium mwe ko ganda yuko okay ndo bwa tia akunda baba mtu sa to ratero takete to mia bonus anake mo Juma yes NHIF maro iriki ayetari kurikiri